了不的呀。咦，他们走了，我们会地了。我还不，你没做饭了吧？ Kanamite tuni tukala security force ole Manipur police o chalona dia hlangim leilanga so sidano thu seiwaitin aji chu Manipur government le central government hin EP policy aneya eho ku kite chunga hi tukala hibanga hi so sidna abol jing hitam ti hi nungdan ta kha chu hin ai lo le inam sung hi avet ole nu si the ahi ve tia egel ji wa hi tia hi e bol ham alo le athang lamkai ho to hin behind the screen a ke hona anei ham ti hi amithlam changin ke hetalo hin ukrul district kamjong tengnopol chandel noni tamenglong langa operation bolding akisa po po lela ka chana ga hon khosung alut masangwin ana tingtanji tawin iti namphu alut teiding agot uzong le ima alo thei chomji povin operation bol mala in tukala census ki bol ding thu jeng jong ating cha khe win I macha abol sa tapowin eholang ho hi intelligence input umlo hi ham alo le athanga lamkai ho le khosungmi coordination kiwa ham EPT ham center force Manipur police on anup no phat ule I khosungu wa alu win adei dein in a kholuwin agin mo amanuwin anup no win achat lo win koima asengam apaw pu ngam umlo khoma mipi mitham chang hi gam tan tu masang jep chun ta phoku ki khosa a emi khu kailen jang khu NSN I'm hole akiloi pi hon an halovin security force ole Manipur police on ta phodunga so sit phabep na bolovin ha kung paw khosa a ka chana ga ho khat ki hal na ajong kalthiman bi kho chu ajing jingin operation aga bolovin hiti chun kalthiman bi khosunga chun in phabep chunga chun operation abol na wa chun boina an omkinin jani chun thulela I ma umlo chun kangui khopi sa chakhana emi khu jesong tun khu yong chu jingka maten security force on operation an bol kidovin semthu metal phabep le cartouche license phabep chu anamat pi kidovin hi kamla lại operation ho phal tu the lega ki post it te so tổ viên mong mong đây提到我了不的呀。咦，他们走了，我们会地了。我还不，你没做饭了吧？
चलो चलो tu yang ka ya song to na CRPO ong kalwa operation na mấy thal license ho ala je wa nu ten ti a bol ahile dat mo umpen khat chu jani tapho kuki kho ki hal in tuni chun center security force ole manpur police CRPF cobra commando ho jawnan tapho kuki kho chu operation aga bolovin lungdon ombe set jengen he hello sobiteo in la lo yang ki hal ding etia khusunga operation na ti wa e bol khum kit diwang anom thowe si inam sung khan to na machal na chulai avet sa ha ta ani ka pol che chu ye una cobra na ti ho so si ta wa ti a khusung weng sung ta e chu pol le yeng ho ki bol nai am khu ki hal ding weng jong ki hal ding in jong ki hal ta ma nup ta khusunga operation ball ki dio IPPA ball khum ki lo ire hiang inam hi nam chawai te mo hi udan ta hitia tapho kuki ho operation ke bol hin security forces on min ahasu min siding ji win ni tha Lamkai chun akoma ka chana ga ho liang mei tapho te ho chu in ho pha chunu win ana khuluvin koi ma wak na man povin ahin man cha pha wang chu ana manuvin social media hola ahin so do kidwin hi Hamza. اليوم نسال يا مه وي بكي رامنا خلان خان لا تاغي او بكي خلان خامه وي سون رامنا سا وي بوي خلان نا خامه Jandong lezong National Highway 2 lamthong ho duty bolovin frisking checking ho abol jing tawin hlangim nei lang kang pilang hi apol te chu tuka la chu adim phot chu a hitawin hi isei no pen chu namdang ho la jong tu a ikigal piu ka chana ga ho hi te ka nan ga nei law han sangkai lang sikibung sinakai thil lang ho a center floor shole Manpur police tule Assam Rifle hon operation abol gut se ule iti thulela ho khu forsena ahet masat jiwa ahung masangwa pana lamthlong ho atinuwa mesel ho anakisiam manjiwa Lamkai ho CSO's leader ho hi han
MLA ho hejong le aphola on the spot na umuwa ajat chanpi anammi te dinga pan alauwa kidin te pi na thei theya akidin te pi wa sei thei theya aseiwa security force ho lungput zo si abol du zo si bol sa lawa anung solova amol phosa theiwam ti ho khu imu tengule ama ho alol hin na pen khu kisei ngayuwa kitosot uwa alamkai ho amite adinga dinga amiten alamkai ho atosot ahiwin ale lam khana igel thangsit ta khat chu hi in hi alamkai ho jong le khathem kiwat lo CSOs lamkai a hlendo ho zo se jong khu IS IPS civil service retire ho khat hi te ji wa chu hiwin tudin muna hi e ho lamkai ho to te dinga chu van le lebanga ki hi jengu chu hi in hi e ho lang lamkai ho hi CSOs lamkai ho ti ta lowa emle ho zo se jong hi mi pi hlen mi pi de ya ki hlengdo khat cha om po ve ki tile seiwal hi lo ding hi grassroots level la pat ti chu khosung youth club nupi hausa MDC MLS ki hleng zo se hi mi pi de ya ki hlengdo alam kai khat cha lo hi tan hobung lam kai ho bo hi ki tong khalo chu hi tan a hi lo le hi chi thua yong hi ki sei hial di ham ti wang chu a ki heta pon hi a hin ipilam kai hi jong leo hitabang operation ho auma ki matna chule government koma ngai chat le ki phinna darna rally chu mihlam civil mi pi chu angai chanu khat chu hi ki thau thau ki nin hi chi ho hi kalam ka ye ti ho hin hew han lang thingnoi ki kum lo na in lam ka hi khat ve hi jong le e ki hlan sa lew mi pi in a hlan do lam kai chun a hlan do mi pi te chu itinama jong le asu mi lo hil ding a hin ain su mil ta jong le lam kai pha khana chu khel kit mo a hi pon hi chi ho ji a hi lam kai jong ami te adinga dinga ami pi te jong alam kai dinga dinga hin a hi ti ta teng le chun nam chom ho zana nam jong ki hi vet zui thei ta nam khat chu ki hi ding hin tua hi i system mong mong hi kel ngoi achingpa umlowa chu hi tawin hi chi ho ji a hi center state government security force nam chom chom hon noisi ta a imuwa a dei dei anop nop bol na chu ei nei jingo hitan a hin hi cho zo si i ma zo se hi mi pi ho chunga ki nga hi ji in lung khat tha khana pan ila khom ki duwa ong lung ding i tu cha te diu amaban khan kho diu gel nan tha khat lung khana pan la khom ding ki ngai tu taw hitin tu hin i zanin thi u hitin i zanin gen thei jong le han i ho sunga ki khial na inei to ko bin nam piu hi ai ti chanin dam tapon te ti hi achai na dinga isei no mo hi sa u hitin tunia dingin hichan hi sa utin hichan hin chai ta hi ti ve